Last Sunday, nag-aral tayo to Joshua. So, ituloy tayo matlangit at gundaway. Katay, nag-tanda tayo talagang nagbayat nga i-worship niya po Diyos ko ba dito pa nagkanta. Ano ya? Amen? Nga po na no kita may nga niya po Diyos kat maitan tanok iti aramidem kat maragsakan kamot jay relationship tayo kaniya po Diyos kat talagang umas asilig pa so no hanayon tayo nga worship kaniya po Diyos kat jay relationship tayo kan kuala kat talagang umas asilig pa so nga ipa nag-worship kaniya po Diyos kat kasakulan na unay ibiyag ti may nga anak na. Last chapter 2 ti Joshua, chapter 2 ti Joshua, kat naadal tayo ni Rahab. Kat adat ti upat nga naadal tayo, panggapiti pamati ni Rahab. Malagip nyo pa Malagip nyo no, digi ti upat nga pamati ni Rahab. Ti pamati na kat may isa. Adat talak na. Talaga nga, jay pamati na kata, talaga nga nagtangkan na, jay promises niya po Diyos, promises niya po Diyos kadagi jay Israelites na talaga nga tungtalo na. So nga, talaga nga nagtalak iso na. Kaya kay jay talo. Ada turun ti pamati na. So nga uray no, dili kaliw ti kasasaan na, talagang inaramid na, di rungbong aramid na. So talaga naturid iso na, niya pa dyan duwa. Ada pa nang isakit ti pamati na. Kapot hana kayat nga di kakaduha na, kapamilyan na kat maglusad iso nga impakpakasin na ngay, kadagi jay inbaon ni Joshua nga espiya, nga matulungan ko mamat dagi jay kakabsan na di kamang ti pamilya na iso nga ada ti panangisakit na kahan na kayat nga iso na lang ti may salakan kayat nga may salakan mo dagi jay kakaduha na diya kumamat ti pamati tayo nga ada kumamat ti panangisakit ti pamati tayo kayat tayo nga dagi jay daduma ket maamuan damot ti handa nga pakadusaan tapos jay last ngay ito ada tulagan di pamati na talaga nakitulag so amo na nga talaga nga tungpalan dagi jay Israelites di tulag na kadagi jay tulag ni Rahab kadagi jay Israelites so ano umay nga sakupan dagi jay Israelites ni Kanaan ni jay Jericho kata amo na nga baybay anda ti pamilya na gyapon nakitulag iso na. So nga kasamot nga da tayo nga nagbalin nga anak niya po Diyos kasla nakitulag tayo gaputa ni Kristo kat ano tayo nga isuti lang ala ti pakadusaan tayo kuma so no nagtalag tayo iti diri nga inaramid ni Kristo kat intulag niya po Diyos nga sigurado ang haan tayo met nga madusa. Iti chapter 3 in chapter 4 data iti Joshua. So pati open yo ta mabalin nga basaan tayo iti daduma istoryan tayo lang diri daduma. Iti libro ti Joshua katahanan na istorya daytoy ngam ada ti kahit na ipakaamo iti biyag ti maysa nga grupo iti individual biyag ti maysa nga tao na namati kini Kristo ada mo ti kahit na ipakaamo iti grupo so ada tayo kata grupo ni Apo Dios nga namati kini kingkuana ket ada ti kahit na aramidon tayo akas grupo akas individual no kada ada kat kahit na maaramid tayo lang so daytoy ti kayat ti Joshua nga ipakamo ipakpakamo na ti aramiden niya po Diyos kan ka iti church so ati ti libro ti Joshua kata ada ti kayat na nga ipakaamo iti individual kan akas grupo tapos ti libro ni Joshua matlang kat ipakaamo na ti panangabap gapo iti pamati kan iti gayaw nga itot niya po Diyos kadagi ti agtalat kan mangtungpal kan pana so dagito iti daduma nga ipakaamo ti Joshua. So mamat ngayon no hanta yung naluwayan na denggan dagi jay kahit nga po Diyos nga ipakamo iti libro ni Joshua. Kanti niya may katlo mapay nga ipaisurat niya po Diyos ni libro ti Joshua kat mangi palagip nga ti panakaisalakan kat pagrugyan na ang ti
panagbiag para kini Apo Diyos. So no Kamay sa nga tao patah naamuan nan nga ni Kristo at natay para kung guana amunan nga han nga madusa ngam han nga patinggay jay adapay ti panagbiag na. So pagrugyan na ang pagrugyan ti ada ti relationship tayo kini Apo Diyos di pakaisalakan tayo panakaisalakan tayo ngam ang tutuloy pa so nga ti Tima ti Joshua kat tayon mapantayon nga pagdiok ito pani sigatan si magman tayon move on haan nga no ada ti na nagtugawa pata ijayhan move on iubing lagi jay lagi to dua kata nalikot da mga problema mi kon nalikot da na to panampiman si doktor da kaya mo nga no agtugaw kat ijay da ijay da nga kanayon mayat adya agmumug da kas na jay no nagtutugaw lang ijay kat problema mo na sigurado kasama lagi jay ubi ngay panadang at para problema ngay ka pangan na ngay nga pangan panamit yan mesa kaya kahit mahal nga mga pangan sa anak mo asa kasi ngay na so move on so Tima ti Joshua kahit nga po Diyos nga move on tayo han tayo nga mapunang ikatanaka isalakan tayo kuna na iti Hebrews chapter 6 verse 1 basaan tayo let us go. Let's go forward then to mature teaching and leave behind us the first lessons of Christian message. We should not lay again the foundation of turning away from useless works and believing in God. Pag natin Hebrews, let us go forward. Atin ka mga agpatinggalaang iti pananakat elementary teaching ano jay narabaw lang umunag tayo pa nga adan kali jay kahit nga po Diyos na maanal so daging kasapulan tayo tatno agpatuloy tayo nga agbiag agbiag para kang buwana nga tunay kasapulan tayo sa man patuloy kito dyan na manbiag tayo sa nanaposyos. Kasi may sakat isao ti pamati, masapol nga maawatan tayo, no anya ti bagbaga ti pamati. Anya ti kahit nangasawan ti pamati ti may sa nga biag, uno ti sibiyag ti may sa nga anak niya po Diyos. Una na, verse chapter 3 verses 1 to verse 13. Basahin tayo pa dito, so nga hindi dito, mga korehan tayo na mabasa. Pakibasa, no, dito nang kita, pakibasa ito chapter 3 verses 1 to verse 13. Joshua chapter 3 verse 1 to 13. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Sittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from the positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests to carry the ark of the covenant. When you reach the edge of Jordan's water, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that he will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. Last verse. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will cut off and stand up in a heap. Salamat. No,
no ikumpara tayo ni Moses kani Joshua kata ni Moses kata iti inaranid na kata gapo iti panamatin na kani Apo Dios iso matinungpal na digi jay ibagbaga ni Apo Dios kinkuana uray no nagrigat nga sangon na digi jay impanguluan na nasusulpang da nga inaramid na amin dagi jay ibagbaga ni Apo Dios kinkuana gapo iti pamati na katamat ni Joshua kata iti inaramid na kat gapo iti pamati na uray dagi jay instructions kinkuana kat kasla awan serbina ngayon maminsan kas pangarigan jay samaron na kat panan ni Apo Dios kana Joshua idi napandangay jay Jericho kat ag rikos kayo lang jay siyudad ti Jericho kasla awan serbina di ag rikos dalan ngam tinungpan ni Joshua gapo ipamati na kaamo na nga ni Apo Dios trabaho nung tungpanan na dagi jay ibagbaga ni Apo Dios kinkuana dagi ti pamati kapanala ti pamati kat saan nga jay kitaan pay santo mamati ngam ti pamati kat panang tungpal oray saan nga amo ti pagbanagan na dahito iti kahit nasa ti pamati si panang tungpal kini Apo Dios iti bagbaga na nga oray han mo nga amo ti pagtungpalan na ali ba na ang story kwanta dyan kita ko pati ko ano yan ano nga siya iti pamati kita pagpamati panong tungpal iti bagbaga niya po Diyos puray han mo nga mo iti pagbanagan na kasi naisulat si James chapter 2 verse 26 dagit iti tao dito yung kapitulo kata tinungpal da ti mensahe ni Apo Diyos isang inbalasyon na isuda iti Karayan Jordan. Ada kita jay nga impili na Apo Dios nga style ti araramidon da tatlo makatros da iti Jordan River. Kata dito nga tatao manipod kini Joshua dito opisyalis na digi jay tatao kata amin nga impili na Apo Dios bagan kini Joshua kata sinurot da iso nakabalasiw da ang jay Karayan. Munti mo na di verses 1 to verse 4 ti mensahe dagiti opisyal kadagiti tatao. So the first din na adaga, waray mensahe ng mensahe nung tayo official si totoo. So, ajay, verses 1 to verse 4. Ni Joshua kat masatsapanay nga bumangon. Natong oras doon kay bangon. Alas 6. Ni Joshua di ba kat masapah nga bumangon. Alas 6. Oray ni Moses masapang bumangon, oray ni David talaga bumangon nga dagos, oray ni Apo tayo nga sa Kristo bumangon nga dagos. Nung karami din da, ada tayo nagpapadaan da nga nuapay nga bumangon da nga dagos kata makitungtung da kana Apo Dios iti agsapa. So sabay nga ada tayo rabi din da kata makitungtung da pay kini Apo Dios. Tapos na imposible lang nga biyag tayo, iti pamati no awan tachimpo tayo nga ag-adal ti sasaon ni Apo Dios ken agtararag. So imposible nga dumakkel ti pamati tayo, no han tayo nga agbasa, ag-adal kadagiti sasaon ni Apo Dios ken mahan tayo nga agtararag. So ti panag-adal ti sasaon ni Apo Dios ken panagtararag kata agkadwa nga kanayon. Tapno maawatan tayo ti sasaon ni Apo Dios, masapol nga dewatan tayo ti tulong ni Apo Dios. Tapno maipakaamo na, maipakaawat na diyan sa sasaon ni Apo Dios nga basbasaan tayo. So ang kasapulan tayo nga kanayon. May isa nga maadal tayo dito masapol ni Apo Dios ti una itibiyag tayo. Masapol nga surutan tayo ti panangi turong na. So, amin lagi sa instruction nga ibagbagan ni Apo Dios kini Joshua nga rami din lagi sa Israelites tata masapol nga surutan da amin lagi jay. Oray ni Noah idi panan ni Apo Dios dito iti rami din nga barko. So ito ni Apo Dios ti amin nga rukod jay barko nga rami din ni Noah sinurot ni Noah amin ti man lagi jay. Iso nga naisip ti iso na. So importante nga pirmi nga surutan nga exactly jay bagbagan ni Apo Dios. Hanga kahit ni Apo Dios jay party lang. Part lang ti tungpalan. Amin. Tada ti nag-adalan tayo ini nga ni Saul
tinungpal na niya po Diyos, yung imbaga niya po Diyos ng kuwana, ngam hana nga tinungpal amin. Ngam amin lagi siya kata disobedience matlang. So nga, kahit na po Diyos nga buong buo nga tungpalan tayo so na. Biblia man kata imposible nga biyag kamay sa nga tao nga agbiag iti pamatin na no haan nag-adal kada iti sa sao niya po Diyos. Sa basis tayo mga kanayon tapno makaadal, dumangkal iti pamatin tayo sa sao niya po Diyos magtan. Tapos, may kadwa na mensahe, mensahe ni Joshua kadagiti katao, verse 5. Yan yung na verse 5 kanan. Chapter 3, verse 5. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Timbaga nakata, adat nakaskas daaw, nga rami din niya po Diyos kada kayo. So tap na maramid na kari, masapol nga itong palanda dagiti na ibilin kadakwada. Nga madadagiti kari, nga awan ti maaramid, nga madamat ka kari, nga ada ti kondisyon na. So ada ti promises ni Apo Diyos nga masapol nga aramidem ti kondisyon na, tapno maalam, tapno mapadasan jay kari ni Apo Diyos nga in bagana, o in promise na. Nga madamat dagiti jay promise nga, uray awan ti aramidem, talagang itad na. Talagang itad niya po Diyos dahil jay. So, dito yung kitaan tayo, timinsahe ni Joshua kadagit yung tatawa talagang ag-uray da. Arami din niya po Diyos nga nakaskas da o kadakwada. May isa nga maadal tayo to'y masapol nga niya po Diyos tikmon una ibibiyag tayo nga kanayon. So nga kasla ni Moses, no apay nga bumangon iti parparbangon tap na makitungtong kina po Diyos ni Joshua pananakat bumangon mag-adal kaligto sa sao niya po Diyos panpanunuton na at adalan natin sa sao niya po Diyos tapos ni David talagang kasday ter aramidon na kat oray na po Isos bumangon nga dagos tap no makitungtong kina po Diyos so kahit nga sa iyon unada niya po Diyos itibiyag da. So gaya nga, kuna na, timay sa nga mensahe niya po Diyos kay unay nga umasidog ijay Ark of the Covenant nga simbolo di presence niya po Diyos. Masapon nga, iyon umun-una, da nga magna, di ijay papadian ng bagkat iti Ark of the Covenant. So masapon nga ununan niya po Diyos pa So amin nga dagiti nakaskas daw nga maarami iti ibabalasiw da iti karayan pagrubyan lang iti arami din niya po Diyos kadakwada. So ta ibaliw siya nung tapadok. So tapan cross siya si padok ni Jordan kata pansyukian pangat ni dagiti na napasyos din kasya uson sira. Hanga uso kadakwada ti panang gudwa niya po Diyos jay karayan Jordan nagrugyan nga ginuduan niya po Diyos ti dalam kat ijay Red Sea naglan ginuduan niya po Diyos tap na nagnandagi jay Israelites so ang pala niya po Diyos dito ay pagrugyan lang ti arami din niya po Diyos nga nakaskas diha kadagiti Israelites oray da tayo nagtalag tayo kanya po Diyos nagbalin tayo ang anak na kata jay nagrugyan lang ti panagbiag tayo akas anak niya po Diyos panagpatuloy tayo kata ado ti ma-discover tayo nga nakaskas daaw nga arami din niya po Diyos kada tayo. Timin sa niya po Diyos kada giti papadi verse 6. Una nang Joshua ti verse 6. Joshua said to the priest, "Take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people." So they took it up and went ahead of them. Apay nga umun-una dagi jay papadi nga nang bagkat ijay Ark of the Covenant. Ta isudat ti ajay Ark of the Covenant nga bilagkat da kata isot ti simbolo iti presence niya po Diyos nga surutan da. So jay panangiturong niya po Diyos kata isot ti surutan da. Kas jay kumamot ti panagbiag tayo surutan tayo no kas ano nga iturong na tayo ni Apo Diyos
surutan tayo digijay. Nakatilikan ko. Dagiti papadi, masapol mat nga surutan danay jay ibaga ni Joshua nga nagapukan ni ako Diyos. Masapol nga surutan da no anya ti instruction ni ako Diyos nga arami denda. So dagiti jay papadi. Nga oray sudat ti mangi mangbagkat jay presence ni ako Diyos na jay simbolo ti presence ni ako Diyos masapol ta nga surutan da. Kat amin tayo nga share iti sa sao niya po Diyos, masapol nga surutan tayo lang tamat noon niya iti instruction niya po Diyos nga ikasa tayo nga share iti sa sao niya po Diyos. Iti literally, minsahe niya po Diyos kini Joshua. Nga ba't ibagbaga niya po Diyos kini Joshua, iti verse 7 and verse 8. And the Lord said to Joshua, "Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river." No, asan tayo dyan kata, aliman in-exalt ng Joshua ibakdang to. So, yung Joshua kat hana nga indayaw tibagina nga leader. No kita dahil dyan kat niya po Diyos tinangi dayaw tingkwana. Niya po Diyos nangitan of ng Joshua. May mayat niya ino hanga na tayo tin mangitan of itibagi tayo. Ngam niya po Diyos mangi tanok kada tayo. Ni Joshua kata nagbiyag iso na babali iti pamatin na. Tinasayat nga mga pangulo kat masapol na niya po Diyos iti masapol anya po Diyos ti nagapuan ti karbangan na. Kaya masapol anapintas ti reputation na. Sa kaya mga pangulo no she's Nestor Church, no kotera elders tan deacons, Paul dyan na saya po Diyos may space ron si Kara. May space ron si Kara. Lagitan ng ipangulo. At oray ni Joshua, niya po Diyos nang pilitin ko na. Tapos nakita tayo dyan kat napintas ti reputation ni Joshua, manipod imikat da Egypt pa lang. So ada ti rason niya po Diyos nga nang pili ni Joshua. Kan babae ito kaasa niya po Diyos kat iso ti pinili na ni Joshua. So importante ti reputation mo lang ti tao. Say next kat timinsahe ni Joshua para kadagiti tao may kaduagon daway. Japan do. Si verse 9 to verse 13. Nung tanas nga binidin ng Joshua sa tera papashi, tinabtabal to sa naposyo sa nung tera totoo at to indas to gibat lang to nang sa posyo i-insyayaw to. So ni Joshua matkata hana nga jay bertatay kata hana nga in tanok ti bagina ngam niya po Dios ti tanok na. Tapos iminsahe na kadagid jay Israelites jay verse 9 to 13 kata verse 9 to verse 13. Joshua told the people, "Consecrate yourselves." And Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Perizzites, and Sotashuntai." So sa intabtaban ng Joshua, tiimbaga ni Joshua kadagid jay Israelites kata jay kari niya po Diyos. Jay kari niya po Diyos nga sigurado nga itad niya po Diyos dagito nga dito nga lugar. Sigurado nga mga bakda dagid jay Israelites. Insigurado dagid jay. Tapos in baga na nga niya po Diyos kata iso ti bang aramid iti pagnaanda.
So, no kitaan tayo kat talaga nga no ni Apo Diyos kat in baga na nga amin dagit say maaramid, arami din da ken no anya ti arami din ni Apo Diyos. So, diyan lang ti mensahe ni Joshua, han nga ti ti mensahe na kadagi sa katao ng ababa lang. Ng talaga nga nalaka nga maawatan da. Na inkari ni Apo Diyos na talaga nga itad na. Abakan na dagi sa kalaban da. Kat talaga nga itad na di lugar nga inkari na kadakwada. So, sa Apo Diyos kat talagang encouragement to iyay, talagang siya kat tumpalan to ng ato yung kwento. Okay. Tumitin pa pala yan. So saan natin doon timinsahin ni Joshua, pinalagip na lang gagit kakari niya ni Apo Diyos, gapo tatisaw ni Apo Diyos kat napagkalkan. So no may panamnam sus kada guni ulay isa na Apo Diyos, ano tayo ay importante iyo ang mapiyali isa na Apo Diyos. In-encourage ni Joshua dagiti tatao ang kalat kan ang tungpan kaniya Apo Diyos. So sa encouragement na Apo Diyos ni ulay sa kada Diyos kat to obey obedience ka nagtalat ni Apo Diyos nga kanayon. Tungpalan tayo ang kanayon, ang talat tayo ang kanayon kani Apo Diyos dito kayat na ibaga kada tayo. Kat namin ado nga ijay Joshua, simensahe ni Apo Diyos ni Joshua nga be courageous. So kastoy kata so nga oray ni Joshua kata kahit nga oray dagi sa tao kata ma-encourage dah nga kanayon nga ni Apo Diyos kata mapagtalkan di ibagbaga na. Dagito yung baga ni Apo Diyos nga arami din tayo kat iso dagito di ada pagresultaan na no tungpalan tayo. So mga toy so takay kwad mga tanan Apo Diyos dagat tayo kat iskatoy iwalit ka pantong balik. No say dagat tayo kat edapod namnam tayo ali matang pantong to. No, konoron tayo kota kaikwanan na Apo Diyos, kung ano yung pagdunagan to. So, ada ito pagbanagan na. Noon niya tingkari niya Apo Diyos, sigurado nga itong palan na. 1 Kings chapter 8, verse 56. So, ay magbasan niya eh. First Kings chapter 8 verse 56. First Kings chapter 8 verse 56. Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. Not one word has failed of all his good promise, which he spoke by Moses his servant. Na not one word hawan ti maysa nga sa una nga haan nga natungpal. Iso nga amin nga ikari ni Apo Diyos talaga nga tungpalan na. Iso nga naibaga na nga amin nga kita tatao nga agtalak ni Apo Diyos, agtalak itinaramid ni Kristo iti cross kat may salakan da tungpalan na diyay. Han lang nangsot ni Apo Diyos. Amin nga ibaga na kat talaga nga tungpalan na. So may no panunutan tayo makanayon, jay ibaga ni Apo Diyos nga amin dagi jay inkari na kadagi jay Israelites kat tinumpal na oray tata no niya ti promises niya Apo Diyos talaga nga tungpalan na. Iti may kadua no ti dito iti sao ti pamati dagi jay Israelites kat tinumpal da jay ibagbagan ni Apo Diyos talaga nga inaramid da. So ti sao ni Apo Diyos ta panangtungpal oray nohan mo nga amo ti pagbanagan na. Iti may kadua, ti panagbiag, ti ada pamati na. Nakasano, ti panagbiag mo, ti ada ti pamati na. Musaan tayo nga patyon, kan tumpalan ti sao ni Apo Diyos, awan pagmamaayan, ti trabaho tayo, para kumpana. Ay si panbanagan ni Ubda tayo, no tayo patiin sa Apo Diyos, nang. Ay Shuwa dyan na example siya illustrations na Apo Diyos siya to. Hindi mo, ginudwa ni Apo Diyos Red Sea siya. Kinuswa to hotan.
dito yung katsimbolo ti dalan, anang waya-waya kada tayo, malipod pagka tagabo tayo iti basol. Tadang sa Israelites kata nagbalinda nga yung tagabo o no, adikon ijay Egypt, hindi nabayag at simpo. So, nasorok na 400 years. Talagang nakakasida. Nung niya po Diyos kat inruar na isuda, kat in balasiw na, ijay Red Sea. Isang nawaywayan da. Hindi close man na niya po Diyos jay Red Sea, kat talaga nga may san nga makikita nga may san nga nasyon ti Israel ini. So adem ti distinction nga isuda kat may san nga nasyon nga pinili ni Apo Diyos. The parting of the Jordan River, in lokat mo ni Apo Diyos, the Jordan River na nagnaan dagi sa Israelites, kat nga simbolo ti panangtagik pa tayo ititawid nga itod ni Kristo. Katong nga simbolo to ta dagi sa Israelites kat nagnada, nagbiagda ijay latang ijay deserto. Kat napadasan dati biyag ti maysa nga tatao ijay deserto ngam ada ti kari na Apo Dios nga papananda. Kat tapno maputod ijay panagbiag ijay deserto kat mapandan ijay kari ni Apo Dios. Kat pag-cross na ijay Jordan River, kata adadan ijay promised land. Kata kasala kada tayo ba? Ada ti promise niya po Diyos kada talaga nga kukuhaan tayo dagi ijay. Talagang man tayo kapan enjoy tayo pan kinasama kata blessings na nakusyos mo. Si Kristyano kat saan ko mga mapnak iti panakaisalakan na masapol nga ag-abanti wenno pumigsapay iti panagkalat natin ni Kristo. So handay ko mga mapnak iti panakaisalakan tayo no agpupuan tayo. So panagkalat tayo nga ti Joshua ti mapantayon. Antayon ya. Ag-abanti tayo. Kasapulan nga manayunan di panagkalat tayo iti ni Apo Dios. Agpatingga di panakaisalakan tayo. Kasi may katlo na kitaan tayo, ti pamanaknak ti ada pamati na. So ada pati pamanaknak. Di chapter 4, verses 1 to verse 24. Pagkumpalan na, pagbanagan na, kan ti pamati kat agdibiyag iti instructions ni Apo Dios. Then may katlo, kat ti pamanaknak ti ada pamati na. No asan duyay, in pana na po Diyos nga iminira sa ta instructions ni Apo Diyos nga amin nga nangibaga, iti amin nga aramidon da, amin dagi jay aramidon dagi jay Israelites, kat iso ti nangibaga. Kat idi inaramid amin dagi jay Israelites no ti ibaga ni Apo Diyos kadawada, kat ni Apo Diyos ti nagtrabaho. Iso nga, kunanay jay verse 14, kat ni Apo Diyos iti nangitanok, iti amin. Niya po Diyos tinaitanok. No pananay siya kata naitanok ni Joshua, ito baban ko niya po Diyos, nga ipagpakamo na nga, hindi naaramid amin dagi jay imbaga na kadagi jay Israelites kata isuti nagtrabaho, isuti ng gudwa, iti karayan Jordan, isuti nangaramid kadagi jay nakaskas daaw, ahan nga maaramid ti tao. So niya po Diyos tinagtrabaho. Nung kita tayo dyan kata amin nga instruction kat imbaga niya po Diyos kat hindi sinorot na nagtrabaho niya po Diyos. Tumaalan tayo tayo no surutan tayo dahil dyan instructions niya po Diyos yung trabaho. Uray no kaslahaan nga narigat nga no ipanunod tayo nga tao kaslahan nga nakakapati nga maaramid. No adigat dyan na mapati hutan kap singan na sinamnam tayo kat singan useless maminsan nam no tumpanan tayo niya po Diyos ti trabaho kat iso ti agaramid iti nakaskas daw. So sa importante panumpal ta haji pamanaknak tinumpal siya at siya po siya sinanudya. Pakibasa verse 14 chapter 4. Chapter 4, verse 14. That day
day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they revered him all the days of his life, just as they had revered Moses. No, kita kaslahay ni Joshua ni naitanok dito, naitanok niya po Diyos nang itanok. Niya po Diyos ti nang ala iti dayaw gapota nakita na nga iti sinurot amin digid sa Israelites ti sinurot amin digid Israelites ti instruction na kat inaramid niya po Diyos mat di aramid na kat naidayaw iso na. So nga no medika iplano na po Diyos sikatumot lang imay sidyaw. Siya po Diyos man lang imay sidyaw. At waray ray panginam naman dyan ay this time si chapter 4 dyan gusto tiba to nga pinagpatong-patong ga ijay Gilgal. So waray panginam naman dyan pato dyan ipatantan ng Moses ng Joshua kung kumama si dugad ni Gilgal si verse 6 and verse 21. Dapat verse 6. To serve as a sign among you. In the future, when your children ask you, what do this mean? So what are stones? Diyan na in Mansya, Shidugad, and Gilgal, at Hadid. But in verse 21. Gusto naman mo yung pagtandun ba ito? Ay ayam na anak. Inbili ni Joshua na istoryaan da dagito ka kadagiti anak da kan apo da tinaramid niya po Dios verse 6 verse 21 imbaga napay niya po Dios ti pagbut nganda nga kanayon ka isuda ti mangipanaknak panggap niya po Dios iti intiro a lubong say kabul na pay na padikanan Joshua hotan kat say namnaman iran ni Israelites ni ulay siya po Dios ananton takotan ananton tungpalan kaya pagdudjay, pagbutngan. Tapos sa istoryan siya si anak siya ni kanayon. Tapos si Kara may pasas si Tirundubong. Siya pa siyos katas katoy punon siyos. So dahil jay Israelites kata importante launay nga dahil jay nang kita iti dito panakaskas daw nga inaramid niya po Diyos kata istoryan demot kadagid jay anak da. Kadagid apo da tapno handa nga malipatan nga niya po Diyos puno nga Dios. Hadjay problema ngayon ta ati mala si Joshua no man advance kito si judges mala dagit jay parents kata handan nga na istorya ti may panggap iti aramid niya po Dios iso nga sa balin ti Dios nga nag daydayawan da iso nga kata kinaadal tayo kata kasapulan na unay nga i-share tayo kadagit anak tayo dagit apo tayo na adan to ate apo tayo i-share tayo kada kuwada dagiti sa sao niya po Diyos tapno makita da nga talaga nga niya po Diyos tayo kasapulan da nga kanayon wala pa iba to dyan pinuntan si Jay nagmasasiya padok ya nagkawa ni padok nangikabi ni Joshua iti ba to iti pakalaglagipan ijay tinga ti Karayan Jordan di ba hindi nag-cross dagi jay Israelites Ibili niya po Diyos kadagid jay ni Joshua nga mangpili ka kadagid jay katao sa gaysa kadagid tribo sa gaysa jay kada tribo amang berkat iti bato kata ikabil da jay tinga ti Karayan. No apay dagitoy na verse 9. Kaya ba sa verse 9? Joshua 4:9. Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the ark of the covenant had stood, and they are there to this day. Waray impatan tong bato sinekawan ni Jordan at hajay yung tungon panamnam so nang skatanjok. Iba to panglaglagipan ijay Gilgal kat mangi palagip nga pinanawan dan ti nagapuanda kata adadan iti baro nga lugar. So jay bato jay Gilgal. So ti kahit na nga ipakamo. Nga jay lugar nga nagapuanda kata pinanawan dan adadan iti baro nga lugar nga iso ti niya po Dios kada kwada. Nga to ti ipakamo ti baro iti tenga ti Karayan kata mangipalagip nga jay sigon nga ugalida kat naitanam ijay Karayan kat barong ti panagbiagda. Kaslan nay
Tapos di ba kinamunan pa rin siya nung inawali ko siya nung kinamunan niya siya nung sa tubato. Kaya kanasawan, di sigod nga ugali da. Anya tayo mo yung ugali dari sa Israelites, deserto. Nadalyo ijay Exodus ini. Nanti ugali irani Israelites si deserto. Nariri nga kanayon. No awan pi karne agriri da. Awan ti karne dito eh. Nabibiya pa Egypt awan nagado ti karne. Ado pa iti melon da. Ano pa do? Da kayo nga awan ti pork. Mag-ibus naman tan ti pork. Agriri tayo man siguro dito. Kasakas di siguro Jay ugali da nga riri nga kanayon nung tikaw kang runaan nga baso dagiti Israelites kat unbelief nga pabagpatik yan po Diyos. So nga kuna na kat dagiti ugali da idi kat kasla na ikali jay Karayan Jordan. So mga ipanagip na jay sigod nga ugali kat naita naman ni jay Karayan Jordan. So napintas dito mga picture iti kasasad tayo mat nga namati. Ibiyag tayo hindi saan tayo pa nga naisalakan kat nakikali kini Kristo hindi natayan na. Ngam nakipag-ungar tayo matlaang hindi nag-ungar iso na. Iso nga baron ibiyag tayo jay sigod kat awanan. Di may nga uso nga verse tayo to kat jay 2 Corinthians 5:17. The old has gone, the new has come. Tapos di Romans chapter 6 verses 1 to verse 4. Basan tayo kadi nga panana ipalubos tayo pa matay tayo iti baso nga sibibiyag tayo iti sangwanan niya ko Diyos. So sibibiyag tayo iti niya ko Diyos. So Romans chapter 6 verses 1 to verse 4. Romans 6, 1 to 4. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Gapo tabaron ti biyag tayo niya po Diyos, ti panagbiag tayo kumamot biyag ti may nga anak niya po Diyos. Napintas nga di istorya nga jay leader iti may nga lugar kat mapan jay anak na jay sa baling country nga adal jay nag-eskwela. Kat panakano jay anak kani tatang anak ti ari dito tatang anya ti arami no mapanat nga eskwela jay may nga lugar kat anya ti ibilin mo kanya panakano jay ari nga tatang na anak panunutom nga si katat anak ti ari. So jay lang ti ibilin na awanan ti sa balik. So kas ti pamamat ti panagbiag tayo dito lugong dito lugong kat kasla temporary tayo lang dito kasla bisita tayo lang dito lugong. Kasi panunutan tayo pa mga kanayon, dito tayo kat anak niya po Diyos. So nga, sa dinuman nga yan tayo, sa dinuman nga papanan tayo, panunutan tayo nga, dito tayo kat anak niya po Diyos. Anak iti hangatuan iti amin. So haban inom naman tayo kumaning unay. So nga sa pagbiyag tayo kat badun panbiyag, dyan yung story in Panto Romans chapter 6. Lagi pa tayo kanayon nga biyag tayo nga nainlasagan kat natay ni Kristo. Nakipati ito natay si Kristo kat biyag tayo nainlasagan o no basog. Nang sibibiyag sa tumuan so ng Kristo nang tanan ng ngalan to. Dagijay papadi dito nung palda ngay amin dagijay imbilin ni Joshua babad nga iti parang imbilin niya po Diyos kat awan ti sign nga bumarasiw da nga handa nga agiraman lang ya awan ti sign nga sigurado nga no bumarasiw kayo kat
Matsyan jay pagnaan basta tinumpalda iso nga magnada hanpay nga nagudua jay hanpay nga nagudua jay karayan magmagnadan ngidi na reach jay sakada jay danon ti Jordan batak ison nga nagudua jay karayan jay danon nga pagnaanda so nga no manuk ito ni man obey ni pala na pusyos God will do great amazing things. Panto, yeah. Why amazing things did ganun na po shows. So, singan adigat naman niya to ko siya nung tipadahal kala dyan priest dyan nakbat ni Ark of the Covenant. So, nanahal ira asan nan rich nit sa dira kota siya nung asan maguswa kota nanakasan siya. So, haman niya kaskasya dyan di ka na po shows nun sikara. It is through obedience na hindi ka na naposyos, iman sa sikara. Nanobeira. Papanunta kay, ada ti kare nga awan taramidem, ada kare niya po Diyos nga awan taramidem, nga madati kare nga ada magti condition na. Tapos, dito yung napasamak, kat mga palagi napintas unay, no iso pa tayo, tibiyag tayo, iti kayat niya po Diyos. Tapno, ti maramid, kat pakaidayawan na. So, importante pa siya, dyan iso ko tayo ni Ulay, ibiyag tayo, sa maambag tayo, kat kaisjawan na po Diyos. Ipalagos tayo pa matay, ijay kayat tayo, kat surutan tayo, dagiti kayat niya po Diyos. Oray no, nagrigat nga panawan, jay kayat tayo, kat surutan ti kayat niya po Diyos, iso ti kalirigatan, na kunayo, nga notibawal, iso ti Okay. naimas. Bawal, naimas, ano? No, surutan mat kayat niya po Diyos, kat mas may mayat tayo. Oray no, nagrigat nga panawan, jay kayat tayo, nga nusurutan tayo ti kayat niya po Diyos na madayaw. Kuna na pa'y, niya po Diyos din mangidayaw ka. Ano yung may mayat? Dadong mga tao, di mangidayaw ka. Kung niya po Diyos, di mangidayaw ka. Kasalatan ni Joshua, hana nga tinarigagayan, ti dayaw dagi ka tao, ngam niya po Diyos, indayaw na ni Joshua. Gabutan ni Joshua, kata sinurot na, di nagtarkan na amin, dagi sa imagan niya po Diyos, imagan na. Salamat ka niya po Diyos, dati promises na, kata han nga kupas. Jay karin niya po Diyos kata talaga nga tungpalan na nga tungpalan. Awan pulos ti haan nga tinungpalan karin na. Kaya siyod dyan tinadabal mi nung panasam si Japa conference in Shiri ng Pastor Sherway. So hatan mo hatan min ipungintagan tayo siya at may masya tayo mo lang isyon dyan na message na po siya sa kata Diyos, si Book of Joshua, para si individual, life tayo, and si as grupo ni believer. Praise God.